وارم سر نوچه که گلکی گرینگ تماشاوانین هیجا باش گوه بدن من زحمت نبه زمانه وان کسین که کردان لسوری بتشتکی ناحس بینن و بچوک دبینن زمانه وان گلکی بچوک و گلکی کرده گوتنه که پیشیان هیا بنه دروچینان گلکی کرده کنه یعنی براستی جوسایه از این هاجوارا یک بیک بحث بکم او کسین که دروان نحقیه لسر کردی روجاوی کرسانی دکن سوری از این هاجوارا بیجم بنیرن بنی وان چقاس کرده زمانی وان چقاس کنه وزانی بو یکمین سروک سوری کرد بو یکمین وزانی بو تماشاوان هیجا لیستکوان هنرمند کسایتی و سیاست مدار و پیشسازین هری مزن لسوری کرد بون کردن جی بلکی هون نزانه بن لی از اجوارا یک بی یک بحثوان بکم یک بی یک از بیجم بلکی درسک با جبو هنک کسی جاهل و نزان کل سوری کردان بچوک دبینن جاهل و نزان لفه گداری بکن هونه ببینن او کسی که نحقیه بکردان دکن سوکایتی بکردان دکن چقاس جاهل و نزانن لسوری بنیرن بدهان گیمه بلکی لبسدان کسایتین مزن این کردهانه که سروک وزیر ریبر هلبستوان اکتر در هنر و گلک تشتین دنین هیجابون لسوری دما ام بحثا دیروکا سوری دکن دوی ام جی یوسف العزمی دست پی بکن دوی جی ام جی ابراهیم الهنانو دست پی بکن کردن د دیروکا سوری دا جهکی وان گلکی گرینگه هیا د پرتوکان دا تین خوندن نابیجم کرد بیگمان لی کردن یعنی د پرتوکین درسان دا کل دبستان سوری تین خوندن بحثوان تی کرن هون دبینن ابراهیم الهنانو و یوسف العزمی که وکا قهرمان شورش سوری بونه لی نابیجم کردن لی کردن د سال 1920 دا دما کو فرانسا در باسی سوریه دبه و دمه حکومت سوریه بریاره دده خرادست نکه یعنی خوازه خود تسلیم بی فرانسا بکن یوسف العزمی که کرد شامه بو وزیر بروانی سوریه بو سریح الدا گوت نخیر ام سوریه تسلیمی فرانسا ناکن شر کر لگل هجمارک لشکران لدیجی فرانسا شر کر او لکدره هاتا کشتن لمیسلون هاتا کشتن ده دیروکا سوری ده هیا ابراهیم الهنانو یک جریبرین شورشا مزن ای سوری بیفو ده سال 1935 دا ویجیل دجی فرانسیان شرکر کردن اف هر دو کسین که عربین سوری سری خوبی بلند کن لی کردن باش نه از اجوارا بحثا چی بکن از اجوارا بحثا دیروکا هبونا فرانسا سوری دوی دمه دا گل کسایتین کرد بونه سروک وزیر بونه وزیر سوری جوارا بحثا که بکم و که نکم از هنک نوان بینم یکمین سروک سوری کرد بو کی بو؟ محمد علی عابد بو دنابر 1930 دیان و 36 دا یکمین سروک سوری بو یعنی بری بی سروک سوری تنبون برا عرب ویزانه بن سروک سوری کی بو وکیدن؟ حسنی زعیم بو ده سال 1949 دا سروک سوری کی بو وکیدن فوزی سلو بو ده نوبر 1951 و 53 دا جبر وی که از بیجم برا جاهل هنکی بخواب بحسن سروک سوری وکیدن کی بو عبد ادیب شی شکلی بو شوار حساب بکن ده دیروکا سوری دا ناس کریه ده نوبر 1953 و 54 دا سروک سوری بویا ادیب شی شکلی وکیدن سروک وزیر کی بویا حسنی برازی بویا 1942 سروک وزیر سوری بویا سروک وزیر کی بویا وکیدن عطا ایوبی بویا دنابر 1936 و 46 دا سروک وزیر سوری بویا محسن برازی جایا ناسکریه اوجی سروک وزیر سوری بویا کنگی سال 1949 حسنی برازی سروک سوری بویا هرچو برازي بيبويا دما كتشو حيفا حسني هلاني للبنان نابيوي تشبو او سامي الحناوي شو لبنان كش قوتا تشوا دا ابي مكشتي اجي حيفا ابي خوالتينم شو بيروت كشتو سامي الحناوي كشت سليمان حلبي تماشاوانين هجرة هناك نافلي كرنا سليمان حلبي بخوال خلقي عفرين بويا سليمان حلبي جي
گەلێکی گرنگ بووە ئەوژی یەک ji wezîrên mezin ê Sûrî bûye. Ev kesên ku Sûriya hukm kirine, kesên ku serok bûne, serok wezîr bûne, wezîr bûne, gelekî din jî hene bi rastî zamanê min tune ez yek bi yek ji we re bêjim. Dê werin li van camêran temaşe bikin. Bi dehan Kurdan rêbertiya rewşenbîrî û nivîskariya Erebî li Sûriyê kirine. Olî jî ez dixwazim behsa çend kesan bikim. Romanivîsê Kurd Selîm Berekat. Xelkê Amûdê Ereb heta niha Ereb ji xwe re hesa bikin. Ereb ji romanên wî fêm nakin. Ew qas diwarê edebî de ast bilind e Selîm Berekat. Gelek Ereb serî xwe bi Selîm Berekat bilind dikin dibêjin em ji me ye yani Ereb e. Selîm Berekat Kurdê Rojavayê Kurdistanê xelkê Amûdê ye. Ev yek. Serokê Komeleya zimanê Erebî kî bûye? Mihemed Kurd Elî bûye. Yani zimanê Erebî kirek ji xwe re okey yani rast e ji zimanê Ereban re xizmet kir lê Kurd bûye ez dixwazim behsa netewam wan bikim. Ahmed Kuftar û Muftiyê Sûrî Kurd bûye. Mihemed Saîd Ramadan Botî Kurd bûye. Memûzîn kiriye Erebî. Ji zimanê Kurdî kiriye Erebî xelkê bota bûye. Amîdê Kolêja Şerîetê bûye li Şamê. Ramadan Botî. Hûn dibînin dîmenên wan. Werim ser stêrkên dramaya Sûrî. Kurd bûne hemû Kurd bûne. Yên ku dramaya Sûrî çêkirine Kurd bûne. Yani yek ji wan ne Ereb bûye bi rastî. Dijitê Ereban nakim. Lê Kurd bûne. Mesela binêrin Xalid Taca, Mûna Wasif. Mûna Wasif weke dayîka drama Sûrî tê hesibandin. Abdurrahman Ala Reşî ji binemala Ala Reşiyan e. Weke zeîmê dramaya Sûrî tê naskirin. Xalid Taca yani Antoni Quînê dramaya Erebî tê hesibandin. Talhat Hemdî ji xwe re hesa bikin. Talhat Hemdî hûn zanin navê kurê wî çi ye? Navê kurê wî Heval e. Jê re dibêjin bavê Heval. Abu Heval. Kurd e rehmetî bûne. Edhem mele lîstikvan Kurd e. Besamil mele derhênerê herî mezin li Sûriyê. Derhênerê dramaya Sûrî. Derhênerê Babil Hara tebaşevanên hêja. Kurd e. Hemû filmên kevin yên Şamê derhêneriya wan filman wî çêkiriye. Yani ji xwe re hesa bikin. Tenê ev kesên ku min ji we re gotine na bi rastî ji ber ku gelek kesên din hene. Nikarim yek bi yek ji we re bêjim. Yani bînin wekî din kî hene? Kesê din hene? Yani evê ku min gotin piranî hemû wefat kirine lê Mûna Wasif û Selîm Berekat savin û temenekî dirêj ji wan re dixwazim. Binêrin temaşevanên. Ez aciz nebûme bi rastî. Dixwazim rastî çi ye wê bêjim. Kurdên me yên ku li Sûrî bûn, li Rojavayê Kurdistanê bûn. Rêberiya dramaya Sûrî, rêberiya siyaseta Sûrî, seroketiya Sûrî kirine. Sûrî bi rêve birine. Sûrî parastine. Xwîn dane. Şehîd bûne li ser wê axê. Hinek serserî ez her wek dibêjin. Hinek kesên ku çep û rastê xwe nas nakin. Diçin îhanetê bi Kurdên Rojavayê Kurdistanê dikin. Bira vegerin dîroka Sûrî bizanibin di wê dîroka Sûrî de çi qehremanên Kurd hebûne. Sûrî eger dîrokeke wê hebe, eger Erebên Sûrî serê xwe bi dîroka Sûrî bilind dikin, bira zanibin yên ku wî serî bilind dikin ne Erebin lê Kurd bûn. Baş e? Komerşal biçin.